Monate ho ba teng bokamoso 974 Doctor. Hello hle, dumelang ka mona ka marangrang ka dikgokahanyo a Facebook nna ke drama queen. Hello mona ke bokamoso 974 Doctor dumela hle. Dumelang hle o tswa ka. Shapo joang. Ke monate. Se lena o Dr. November ka Sister J. Nna ke tsebe hle. Ha o tsebe o mang se lena? Ke tsebe. Batho ba modimo shebang he. Highly Valentine jena. Valentine is coming. Where is your boyfriend? Valentine is coming. Where nna ka nna ba ke ready ke relevant. Be ke tsileng ke le ka popa motho ona mon. O thotse? Aya, ha wena. Sheba Facebook ena ke. Ha wena mo. Ke popi aba sa lata ka lekunutu. Facebook ena. Fela he ha se go se ke le teke. La go ntse na la imong ga batla ga bona o re ke compare. A ke tlo dumela. Ke ne ke compare doctor. Batho modimo ke kopa le se ke la tlisa ntone jang ditweba Facebook nya. Batho ntone jang ditweba. E jang ditweba. E kala ka. Ka ke. T. Yes. Oh yes. God. Kala tlisa bokatse. Life nyaka. E pa ke le se ke ipolela ke re be ke tile hore ke single fela hetsa tsilena begging ena ke le ka thola hona paging ya Dr. Mon hona le mothala lata ka lekunutu a ke re o lahla wa utlwa hore o lahla utlwa hore ke drama queen ya ba se ke bona motho a sa lata ka lekunutu ga bua checking ile hanyane fela seng go nke wa bona ke mkhona ke reng ntse ke buise go ba bile go cut amela bokamoso 974 le bonate le bitswang noontime notes ele manta ha we le mo tsona re sheba ha holanyane taba tsena tsa hore na re kgothatsa batho jwang ba ke ba kale beke ha monate ka mafolofolo ka mahlahla jale hona le batho ba ileng hore ba sokola dikebelo tsa bona tsa lerato motho itse ka ka hore dintho di hana hore di tsamaye hantle. Ya ga tsene ya ka kopong ka monyatlo na ke dumetse mamedi wa bokamoso FM mamedi dumelang he ke dumetse hohle mo le mametseng le le hona teng he ka nnete sentse ke dumetsitse ke bokamoso FM wena mamedi wa karatang 97.4 wena mamedi wa karatang ka rona ha ya Lesotho ke utlwala na ke fela ya sola ka rona go ka nna right. Okay ga tsene ya ka ke kopa fela ke tatsinena le ke gala o bua ka hore ke maswa e bujwe tsa batho re ntse la le batlo ba sa tlo mo thola di gift Valentine ene le mo se fiteng ila ha ifita are bona ke tletsa ka matla go mo setla go nyane go belo hetsa la fela mo fa bona le ba sa tlo thola ebile ba bang ha ba tlo thola le good morning bona ke ka go fumana ka pota ba sa go dimi jwa Dime drata ha o dia tse wa le skwa tlo blela le ke komello man ebe o ntse go sa ka komello ke ba ke kitano ke la ke go ngwala dilo ntse le nna ke tla ngwala wena di nna ke ba tsa ke dia tshepisa ke ba tsa ke dia tshepisa ile ke thotse ona mo hona wena mo ke tshetse beking e mo tshwa taba ene sa le ntshantshang tjena e bila ntle Facebook wa itsana ke o thinki honeymoon phase ke sa batla mo gore la ke mo letsa gore tshintsi ya tlhodi ya hore ka ga se thu go na le ke bona mo rata jwang no what's why ke re ba bang ha ba tlo thola letho bona se rasotho o bona Valentine inene ha feta usane kalabone kalabra okay bona le batho tla ba ntse ba sena batho kalabra and not because ba ne ba sena batho mara impa ile hore bona ba khethile ho tibeka batho ba bona ka tsela tse itseng because re na le tsela ya ho tibeka batho ba rona re na le taba ya re na le mogwa wa ho iluzisa batho le ba ratang gore le ba ratang gore motho a nke man gore motho a nke ko wena por mothanke mamedi wa bokamoso FM ebe jolo o thotse mothanke ile nya o rata ngwana ba thibile e ke msetse mo rata ebe wena o mabonatso ebe keng o mabonatso ke marunatso marunatso o wena wa senya ka mono
motho ke na o teng o rata fela wena ka nnete o dula nako ena kaofela o ntse o seng ke batla re tlo bua ka dintho tse jwalo di-personal enemy ke batla re tlo bua ka di-personal a ke tsebe ka Sesotho keng but di-personal ke di-enemy tse ownwang ke wena tse dutseng ka ho wena tse o sa di tsoteleng because most of the time re batho ba etsang song ha re le ka manyalo kapa re le ka di-relationship re kata batho bana ba re ba shebileng bao re reng ke dira tsa manyalo a rona kapa ke dira tsa dikamano tsa bona bagotsi ba ka ha ba rate relationship ya ka bagotsi ba ka bile ba njalla mona ebile ka ba batla motho wa ka re katana le batho ba jwalo gore ba se ke batla go tla destroy manyalo a rona kapa di-relationship but re tlohela o kata bana bao e leng di-enemy mare tse dutseng ka ho rona tse ownwang ke rona mamedi wa bokamoso FM ke kopa o le jwetsa nnete one of the thing etseng gore betsatsing lena Valentine tlo fitlha batho ba bang ba sena batho ke gore ba na le di-personal enemies re tlo di tloholla wena mamedi wa ka rata le ke bona gore ke a threateniwa ka mona ke shebua hampe wena mamedi wa bokamoso FM re tlo di tloholla di-personal enemy tse ding di-personal enemy tsena batho ba arohane ba ntse ba le together mara ha ba enjoy relationship ya bona ba dula ba lwana ba banga ba arwana ba divorce ba ka ramanyalo ha ba divorce mara o thola hore lenyalo leno ke Maria wa bata ha hona anything ha hona affection ha hona that in whatever tse re ka ra di buang ka tsona ene ka baka la di-personal relationship jwale ha re qala ka di-personal relationship ya pele personal relation personal enemy in personal relationship personal enemy mo mamedi nka mpene le dingolo mamedi tsena di batla ngolwa tsena yes mamedi le o swa ngola ka mona ya pele mo mamedi wa bokamoso FM ke pride amen boikgogomoso ene batho ba na le boikgogomoso mamedi ke bana ba o tla fumana re a nna ke batlo sokolana le ntho ke bana ba o tla fumana bile re nna wa tswa ke batlo lo qeka ke batlo lo mme ke qekana le motho o le ka hamwe yeah agree pride ina le di-element tse different ina le ditsuonyana e a tswana but now ina le di-element tse different o tla utlwa motho a rona nna mokgwa ka ke batlo qeka nna ke batlo sokolana le motho ha ke ile ka bua le wena ebe jwale ebe you don't do ntho tse di expectileng ho wena se bile ke tswa wena ka pelenyana batho ba na le pride ha ba ebile ke bana ba qeta ho bua ka bona bo nna ke lekile wa tsebo ena ha o sheba motho a re mo lekile o entse ditho tse pedi tse tharo because pride haina patience pride le patience ke di enemy di kopana there's no way mutana le pride akayang all out to protect and to fight for the relationship baya habedi felo ya tsa dintho tse pedi ka po bua ngwe fela abasa ra tshena ke bona ka kilikile and nna ke bona ka re up to so far I'm done ke a pe boigogomoso mo mamedi ntho e tsang hore be batho ha bana batho ke pride bona motho o ipotsa wena hanta o se bothata ke rona re ba bona mehla yana ba jwang rona re ba bona mehla gore le no mo mamedi re ba le no ha ke ba lona tse o ba tseba le no ha ke ba lona tse mamedi gore no as no gore no mamedi a ka rata ana le boikgomoso o tsebe metsi ntha no tsikisa mo le Dr. November re bua ka motho kana re bua ka sera sa hao
leng ka hare ho wena seo o nwang wena sa hao momamedi a re tlwele dira tsena tseo re di tsebang gore bo mang di-girlfriend di-exe tsa rona ba re lwantsha bo baby mama daddy king baby daddy a re tlwele bao ha re bue ka di-personal tsena tse dutseng ka wena mamedi wa karatang tsena tse etsang gore be today ba bomba lona ga lena batho momamedi ya pele re itse ke boikgogomoso ke ya pele mamedi yona ke kopa re dule ho yona wena momamedi wa bokamoso FM boikgogomoso e batho ba ikgomosa mamedi ene batho ba ikgomosa mamedi wa karatang ke batla go jwetsa nnete ke bana ba batle boikgomoso bo thola bathong bana ba batle mamedi ke lebaka wa o tla ukaretse re ipitsa bona hobane batho ba batla hangata fumana gore ba sokola dikarolo tsa no ke bigantso ke actually you know hore you are in demand ke yona o motho ya hlokuwang wa rateya so everybody o matha ka morao so o ba le ntho ya gore ka se qeke wena because you know hore ha o panya e mong sa le teng neng fela Facebook tsa batho ba bang o sona le batho ba inboxa gore mamedi wa utlwisisa oka o na le batho ba jwalo le bona ba iketsa ntho jwalo mamedi wa karata ka le mamedi na mo tshelo I'm telling you o bona ntho bua ka ona gore batho ba batla boholo ba bona ba batho amen ba ikgomosa amen ene motho ha bona go o ntsa hola amona tse ke ya tla go yona ya bobedi mo mamedi re tse ya pele ke boikgomoso ke pride ya pele mo mamedi ya bobedi ke bona ke ka qeka mana motho nahana mamedi I will never beg for love I'm just saying or ratua na batho bo I will never be the mamedi ba bua ka English I will never beg of the what you call of loving of together of critical mamedi bantina or mamedi bantina mamedi bantina agree ke ya pele ke pride we ke bona ba I will never beg ngike ka qeka mamedi wa bona ntho tsena re bua re tse mara tlo go jotse ne ntho tsena ke tsone dintho tse dangerous onkotlisa and then ya bobedi ke bo mangala bona na se ke tsile o yena I've tried if I say it's effort not said again like bomangala rena le batho ba tseba ngala and as hangala o skana no ha morati motho na wa hae mara because enemy ena ya hae ha e moratele ho ba bophelo ba motho yena ka ba e rate ho be le partner yena now each and every time when wa ngala mamedi rena le batho ba ngalang ka pele mo mamedi ho ngala se bothata ho yena a ka ngala hona jole a be a tso relationship nyeno ka ba ithulele fela rena le batho ba ngalang ka se mo mamedi ka rata le ya nkutlo mamedi ka mo sa wife right go sa tsotelle bokatleki le ho ngala onkutla now rena le bana ba tlo thola gore ha ba se ba kwatile ba roa kana no ha se go rena le batho ba gona go roa kana when a le angry mo mamedi a kwatetse boyfriend guy they can't deal and boholo about dintho tsena mamedi tse ba ka tsona ha se dintho tseo re gona go di identify ho rona le ba di gona go di bona ka bona motho ya gona le ba gona go ipona gore ba tswalo bana le tsela go ipuella ba ipuella gore bana le tsela go ipuella mo mamedi wa karatang just to protect the enemy tsena tsa bona tse destroy Manyalo mo mamedi rena le batho ba loseng batho ka baka la dintho tse ntse ke ba ka tsona o thole gore o thotse a good person potential ka go sena sa lona o thole you have a good person mo mamedi wa karatang mara ka baka la dintho tsena tse ntse re bua ka tsona we khantsetse o be hard to get mo mamedi o be a hard to get gore wa ba tseba bo hard to get everything mo mamedi ka yena wa isokula ha gore wa unavailable mo mamedi ha thola hale ke bo mo mamedi man ke sa mona mo mothodila mo ipotsa gore a sene ke sa mo holo fela a motle a tshwanelwang ana le nthongoleng empa hana motho a botse yona o hantle o na le body entle o bona empa hana motho ke tsona ntho tse ntse ba ka tsona
tsona tsentse ke tsona ntho tse ke bang ka tsona re tse ba bang ke bo roa kana and how so ba ka nne motho tla tshwara ka sebudi ho sho go o hopola ba dikapone tse lerato mamedi la haebe wena o ga o kwatile wa ba kana o tla o itshireletse ka go no kwatile o tsebe go tse kwatelana go ya pele ho sho go tla ntse o ba ka motho na go ya pele re be ba na le a loud voice go re ha bua mo mamedi o shouta as mo mamedi o na o heletsa o utlwe boko bona ba o ikarebile ba tsikinya ka loud voice and o tholore o na le partner e sa batleng go heletswa mo mamedi wa karata a wena ntata o bua fela o solve the problem o so shouta o heletsa mo mamedi so o heleditse o se etsang mo mamedi. These are the small things tse ka reng o di shaba bo tholore di nyane ba di dikotsi Bobedi bitso sa bona ditsa tle ka bang mashere ke metso e merra ka botla ka mashume mararo hantle ka mara go ra ya leshume le tsime dikina kwa tlhoa tsa taba tsa go ra ya ile le hlono mpo ha ka mara mona ka tsela pele le Dr. November sona ke serele so le Haila San Angela le pilesa go ba ka thusa go etsa le sola monna ditabeng tse di tsa matšha batho ba mletsa Ramaphosa o re na ya habo e hloka batho ba ditsebo tse ka hodisang moruo bona ditaba tsena di mamela ka botlhalo le manolla ka ora ya pele ya bobedi Mama o bona clip ya le bentse ke ba bola ke mo le bahle le hlono lompo ka dihlo tsa taba tsa hora ya pele tlo bateng go reng ya pele sa o fa tsona di felletse mabedi ga hatela pele re tsebisana jalo le Dr. November tsa tsena la ka jone hai yo tsaba ithuta ka mehla le matsatsi ke sentse ke o ke bona ha o so bile o ntso imagine gore na ebe a o sirwa ke mang a motho ke mang le gore wa mona o hantle pa fela ke ipotsa gore motho no ba nna sna motho hi doctor nna ke motho lo imagine ha re bua ka ntho bona ke sebile ke ntse ke sheba motsimane gore wa ya motseng a ke re ke motho a motseng wa jalo wa go sheba motseng ke teng batho be ke ba tsebang ba haufinyane le che bo mosebetsing wena a o ikinyeletse mo a nna ke motho a motseng ke go ba re le tsena bofokodi ba bona ke bofe ke o ngala fela ka nnete ya doctor go ngala fela ha ke na tse di ka nnete ke na le bofokodi bo le bong fela ke bona sentse ke sebetsana le bona ba ke bona ga le mo tsena di a tsamaya jwale o bona dintho tse re qetang ba ka tsona di ngata ho ka ofela ha tsona ke tseo batho ba sa dinkeleng hlooho ke tseo batho ba sa dinkeleng hlooho ga di sheba re di thusa mahlo ke hlola ke re hona le mohlanki a kre ka manta o mo lo mong ke tsa life TikTok so hona le mohlanki ke ruta ka nka dithipa le ke re ke ke rata ke be ke nka dithipa ke di tshwara tsena mamedi wa mpona Facebook mo ke di beya sefubeng sa ka engwe ke kenya molomo mare mo nna mo isehang ke shebisa motho ne ka mona ka mo itshwaruang teng ke kenya ka hanong ke re ke mang ya ka o atumelang o tshwere dithipa tsena ke mang ya ka atumelang o tshwere di-weapon tse dangerous kana di bitsa tse kana kana now wa bona dintho tse re tlo ba ka tsona mamedi wa Bokamoso FM ke go paolo jo tsa nnete wa bona ntho tse ke tsena tse tsone be tsena ka shobulana batho ba mangata bana batho sentse ba balia ka fela gore ha re qeke ha re kgathale re na le pride re gomosa re le rata re a ngala re bua haholo re a shouta wena mamedi wa karata and then ha o qetile ebile wena o difficult go motho a difficult re na le mofuto o jwalo wa batho mamedi wa karata le bana ba tla thola gore ha le na le di problem mamedi wa karata o tla o shapa ka mantswe a bohloko a o duetse mantswe a bohloko a o blackmail a yetseng gore a yetse fela gore o be thata gore o fone gore ha le qetile la se le re le a lokisa dipolelo tsena tsa hae se di kene dipakeng tsa lona e se le ntho stumbling block ntho e kare e between lona le wena so these are the things ga tse di ka tsetsa gore betsatsing la ka shokolena batho ba bangata ha bana batho ba bang ba na le batho ba ka bo madimabe the relationship tsa bona ha di na monate ha hona le batho ka rodi ka mona tse se monate maro ka ra ka mana because ho ke ha bontwa ewe se bufuta wa batho ba na le dintho tsena when ba na le problem ha ba tsebe o dilana le problem ba protect the relationship ka ba protect lenyalo ke go repeat batho ba na le dintho tsena ka ofela ha ba tsebe gore ha bana le bothata
ba deala le bothata ba ntse ba protect le relationship or yona e ska ba fela le hore e ska ba affected. Number 2, batho ba tse dilana le di problem ba ntse ba focus eta ba nya protect manyalo a bona. Most of the time when re na le di problem mamedi ha di ntho tse and go go jwetse ke hlola ke re wena ga tse di ka le mo mamedi wa bokamoso FM ha ke bua ka dintho tse ke hlola ke re ke batho ntho tse o bona ntho tse re peta dimension all of them ke batho. Pay pride ke motho ke independent person. When o ratana le motho kapa o nyalane le motho le pride o tsebe motho eno o double crosser ka pride una pride it's ke partner ya hae because pride a cre controla motho ne le anger body anger misito ke dintho tse controla motho. Now bo makwata ke dintho tse controlang because makwata a ka re wena ska buisa November thola mo kwatela. Now o thole hore le hoja o sanketse tse bohlola o santshiti ka batho ka di boyfriend ka ka banna but o ntshita ka batho bana bo my khansa bo my pride because le bona batho bana ba gona o laola motho. O thole nna as a partner ya hao ha ke na matlo di ma hao kapa wena ha ona matlo di maka because ke laola ke dintho tsena. Ona le botho laola ke dintho tsena o thole hore pride e molaola to an extent o tla ba rata November mara ba sa gone ho jwetsa November because pride o ska ba mo jwetsa o ska tlo iketsa setlaka. Pride be o jwetsa o tla ba iketsa setlaka go rutlo re ka mo qeka November go ru mona ra tswa hore motho ke mo rata mara pride be re ska ba now remember the pride re say aware we are not aware of the pride tsena bo mai khantsha bo se ke bodi ke di independent person ba re owner ba re controller ke batho ba re controller and ba controller maphelo a rona and go good with pride manganga ka ofela bo le rata bo di eng batho bana a kre ba bitsa batho na jang batho bana ha ba re ratele dintho tse ntle ha ona mohlang pride ratela motho ntho tse ntle. Mamedi wena o wela kae wena ha o shebile o tleke ka re bo eleng ba ha bo fokodi ke bo feng he kapo se ga se le sa ho di ka manong tsa ha o tsa rato ke pride kapo ke ena ya nna le khale kapo ke ho ngala kapo ko wa kana kapo ko bua ka lentswe le phameng kapo ko ba motho a difficult kapo ko bua mantswe a botlhoko eleng hore le mohlansela re jwale le dikisa taba tsa lona o so sa tsebe bona o ka etsang ka mantswe yana o wela kae 58585177 2232297 ka tsetsa o ka romela molaetsa o ngotsweng ka romela molaetsa wa voice note ka bona ka WhatsApp line ya rona ya 58585177 wena wela kae he batho bana ba re seng re buile ka bona nna le doctor kapo batho bana ba ile go doctor bua ka bona hore di ratsa rona tsa dikabelo tsa rato di tsene ka ba boikgantsho e ka ba botse mona tsa bo re nna gale ka se etse kapo wana wa ngala ka nna se ke tshilo nna ka nnete ke bona ho ngale mone nne ke ngala ka nnete ya ka and a re bua nnete o ka se ntse o ga wa lotsa batho ba bohlokwa mono mangala ke bela ke batsebi ha ke se mo rena motho na tloela kae ka motho mo wena ka mo ngalang ka tega o file motho monyetla a bo beke doctor bo beke no o khompa au powerful well it's going to show a good day ingala hele ke la sa tshoko na ke ma why what tsena tsa ngala tata se tsona le nna ke a itse wa ke tshile ke how ka sa ga me phone tje how ka bela sa nketse texting ibe ke tsiletswi le pele ke motse ba motho se ke sa tse hore na ibe motho re tla go ne le motho a bohlokwa ka pojwa wena wela ka mamedi 5858 517722322974 wangala kapo o motho ana le boikgantsho boikgomoso kapa o motho yane e leng hore wena ha o kwatile kapa ntho di tsamaya ka mo e leng hore ha o batle ka teng ka baneng tsa lerato o tla bo phamisa lentswe kapa motho ya rwakanang kapa motho e leng hore o motho ya thata to deal with nna motho mo doctor o sa tsebong gore motho no batla go mo ka le jwang o bue le ena bana ba re reng ke ba difficult ke batho ba wela kapo o ya le atla bua mantswe a bohloko fela a thata fela o yo go se re sa tsebe gore na re etsa jwang 58585177222974 ntetsetse nromelle mona itse ke kutlo gona bona wela kae ibile o bone kae ka go tsetsa jwang ka tabena tlo mo doctor a re thusa sa le teng nna ka nnete doctor ke a ngala ke tsentse ke kopa thuso o me ka mosotlemelang re tele ka ntate yo be ile kae nthe
ena ya hao nna dikamano tsa hao tsa lerato di tsamaya hantle wa e bona re tla re shebe bona o tla loka ha o ka etsala jwang ke lebile kgaitsedi Janky, my darling. You can imagine. Ariana Watra. You can imagine. Ariana Watra. Maniti go di government Zalagato, who by the conflicts the Jabatay. The house of how can always a conflict or always a prosopella or trap. How do you what about look about into the Naki? Gil, who not about to Baramarato, Baratan Lerato. Baratan. I believe in love. Una battuta non avvenite. Una battuta lerato. Una battuta ratto, una battuta ratto. Ne. But kabu madi, mami wagaratan, kabu madi. Uskaba bona batubana bangalang, ika Antoni abasibiles because yaba safaris. Because you would also belong to you rata. You love. Jele, I cannot also deliver the brightly on a very staff with the lounge to correct. King at the Fancy Kimobata. If you pride your Hanela, Scabaita Dran. Uton Gadrondra. Kita walker and pride. It's in the about to be letting you control my pillar. And that is why today remains so miserable and lonely. Go to the net. How homonat, Mumamid, how the mucha to Melan Rato. How homonat. Osibili muti umurata kapa yole ratanande. Especially when ule muti adumelang lerato. You can have money. You can have everything. But if unali lerato na muti urata, hauna ntomana tujola kai. But now, come on, Baby Satana Bakerbelli, Satana Bakerbelli Batu, Satana Bakerbelli Batu Baratang, Satana Bakerbelli, Rebelli, Retabe. And the Kabu Mati removed minutes when I'm a million becomes FM. Removed minutes. Kuna ore Joe Buhali Baka, Kiangala Hape, Hakizibu Hukupa Sarelo, Hakinkina go Mjolong, Kimanuza Mahaki. Wangala ibilo buhali. Ibilo atimu kupatsare. Yo. Sahawele dinga tedubo kani. Maneuza pepi man. Wena mamedi uwela kai. Wena onale sera sefing dikamano tsa hao tsa lerato. Se le hore ke se leng keteng ka hare ho wena. Na e ka ba ke boikgantsho boikgomoso. Na ebe ke emona ya hore nna khale kapo ke wana wangala. Kapo wena wa rwakana dikamano tsa lerato kapo o ya omana kapo motho ya difficult to deal with kapo motho a ne leng hore o tla bitsa bantsa bohloko fela o wena kae ke a tsama dingata 58581 le ka ka Facebook ke le ka bona batho ba romela melaetsa mono batho ba re ye nna gape ke dihlong ke na le gore ke tshabe ntho ntse ke rata ke tshabela le tsa motho ke a morata drama ntho ke ngalang jo o tsebe e sa le re sa bui hantle the whole weekend jale ke le bitsa hore nna jale ke le bitsa hore ha ke bona a le online a sa buile nna ke Thato Putsane ha o buile wena le wena ha o buile nna ha ona ntho ke etsa wa ungadile ha qetile and then o sheba partner ra highly online we expected the same partner yes now go go jwetse ntho tsena go fela di qadile man pride I'm allowed to call abuepe Momamedi it's difficult. What one in your local appeal? Re bile dintho tse ngata tse neng di etsa la ka ranyela la mona bo cheating body into tsena ka fela mara se tsona tse arwantseng the main thing pride child thing arwantseng le mofumane wa ka ke pride le ka lehlakore la hao kapo la lona le babedi pride ya tshwaetsana bohloko ba pride ya tshwaetsana if o le motho ya reng ha o qetsa le ntho mangala di a tshwaetsana
pride ya tshwaetsana mangala a ya tshwaetsana mathola a ya tshwaetsana go ba difficult di a tshwaetsana dintho tsena kaofela because di qala tjena o ba le pride ya o bua le nna be ke bua le wena go tlo fihla mo nna le nna se ke re no le nna a ke sa motaba le yena se ke ga ke sa hlola ke bua le yena ga sa bui jwale re a thola jwale because se ko o so ntshwaeditse kapa nna se ko tshwaeditse se ko joinile because o qadile kapa ke qadile pele now le nna se ke fihla stage mo ke reng no le nna sa hlola ke moqeka nna sa hlola bile ke bua le yena ke tla bua le yena mohlang a bua le nna that is why hona le relationship tse felang ho thotswe ebe mo isala re tu le yana re aba re tu ibe fela and then not because of our just because practice and kill over and then in Mumamedi, but bohle ba na le dintho tsena nkutlwa na ke re jwetsa ke re le ke le tla bona Manyalo di perfect way di nno a le shebeletse TV le ka botle bon bao le di kefe le smart le di wiki tse tsa lona ene bohloko go re ntse le tsofala ka ra o le tse Mumamedi hona le na go tlebe ba se ba sa bonwe le iseng hona le mohlako hona le mohlang o lona le seng le sa bone wa kenela because ke hlore ke tla ibua o fihlela morena je sa gotla ka bo madimabe lona basadi le a tswa fashioning le a tswa motho a fihla bo 14 kwana ela ka le a tswa a o swaka le a tswa tlo bo jotse se le a tswa kore ene jwalo ka bo madimabe monyetla ya o ro ka ratua o le motho wa mosadi e tabeng ya di looks ha o ntse shebala hantle o ntse le motho o na le body smart mohlang di looks di felang le body e felang o fedile go jotsa nnete Mami ke tla jwa 585851722322 Dr. le nna o nkenyele ene bohloko ke hore nang o thola hore neng ha o tsebo etsalang neng o so gaina fela o so sa tsebo etsalang mekhaba se re za wa utlwa di cellulite se di re za body se re za o ka ka re o re momamedi wa ka ratang ho sane momamedi wa ka ya ratang o sheba ke shoka o ka idumela ntho e ba o thola hore le banana ba 5 mara banna ka fela ba shibile ngwana na le mongolo ka ralo le singile ka fela mara monne mo le mo shibile mogotsi yona wa lona go ba le yena ile yena a motle ho lona how because the looks ke lona the looks lona le botle ba lona ke bona bo le fang monyetla o re ka tla ho lona re tlo le freya re be re le di change o swaka di a change amen di a change bomme ha re tlweleng pride hair ha re tlweleng nna le khale ha re tlweleng ho ngala ke ipalela mo amen e bohloko ke na jalo ntho tsena ka ofela tsona di etsa hore re change e be re iphumana re na le batho ba bangata ba o re robana di ex di lingata fela ha o tuna ba re kopana di kobo le bona because what actually the more to change the relationship on the something no o ye mane ba utlwe ba fete wa utlwa ke man mo tholang ha o rosane o sona le body count e udimo haholo because o ngadile wa ngala ha o qeke ene emong le emo yo yang ho yena ke e o lo iphumana o yentseng se lilela la kena di ntong tse tsa bo ditjobala ka bo madi ka moadi mamedi wa karatang ene jwale bokotsi ke bona heng le yona yeno ya o tshintsa batho e re senya dikelello e ka re ka bua ke eme ka maoto yeno ya o tshintsa batho e re senya dikelello en ha re qetile ina le ntho e etsa mo rona because ha o tswa kopana le nna ke fika ke etsa dintho tso o soka o ba le motho ya ke nang a di etsa mohla re qeta mo arwana o so batla motho ya tshwanang le nna ene jwale ha ona motho ya tshwanang le nna ene ka madi mai bona motho re na le batho ba o thude ba se ba sa kgone fita di relationship ka baka la batho ba ileng ba kopana le bona tolo o ina kopana le batho ba ileng ba o senya gore kopana ene ba o senya ka hohle ka tsela o spoiler gore ona le motho ya ka kopana le a o spoile mo mamedi ha o le tsena o utlo re ha o sa tseba gore gore le mohla o kopana le batho la o so kopana le gore utlo ka re ka ne ta o ratu sebena re na le molaetsa go nna hi dear nna ke a ngala hle ke fifi re na le molaetsa mong hape hore hello drama ke na le bothata ba ho
fellwa ke di-feelings ka pelenyana ebe se ke tswa taba ya motho a sa nketsa letho ke kopa doctor a nthuse nna ebe ye yona ha e se le jalo e bitswa eng ke khoni ka mane ka mahobong o re beile metsotso ka banyele shume jwale ga re bile ho renga pele 5858 517792232297 ba di bona wena kae tebeng tsena tse re buang ka tsona sa tsinda ka jona ha ga etela pele doctor ya ne ke re wena kgaitsedi yaka jwale ntho tsena tsa bomangala le ho le no re tšhentšha batho mamedi bohloko ba tsona e ya re lematsa re lematsa lehlakore la gore o tlo kopana le motho ya o spoilang ke ratane le wena re ratane kgwedi tse tharo fela mare kgweding tsene tse tharo be ke entse dintho tse reng mohlang o qetang o arwana le nna mohlang o so kopana le batho ba bang o utlwe ka ra o ratuwe e ka ga e sa le yona motho ke ena o e ka mosotobela haibo ya ke mokapa wa kapolleya mamedi metsotso e leshome jwale ga re bile ho renga pele 5858 5177 re ka hatela pele wa utlisa ga dira ka and ntho e etsala mahlakoreng a mabedi e etsala lehlakoreng la o spoiliwa ka di-material things ka tšhelete ka eng and then o ikgantshetse motho eno o lebetse gore go na le possibility ya gore ga o twa go yeno ke kotlhola o thola ya bobedi ke ntho eno gore o kopana le motho lehlakore lane la dikobong o kopana le motho ya o etsang dintho tseo reng ga o qeta o alwana le motho ena ebe ga o sa hlola o ba le motho ya kgona go etsa ntho tse jwalo and jwale o fumane gore o sona le experience eno jwale o so batlana le ntho ena ka o fela batho ba kopana le bona o utlwa ba se ba sa bonepe o tlo utlwa ba se ba sa bonepe go na le batho ba se batla go jwetsa gae mamangwa wa tswa ke mo ratang ntate le kapa ke mo ratang botho wa ta ke mo file kanti ko bane fela ntho ena ya rona ya go tšhintšha batho e qeteletse re tswa re kopane le batho ba qeteletseng ba re le bitsa ka tshwa gore exposer ba re hlaisa dinthong tseo re ne re sa di tlwaela e re ga o qeta o utlwa di tshwanela go etswa ka teng e tsela kona jone nna o bona ebile ke valentine ke le bantate modimo because ga go na le mo ke tlo isang di-rose day ka be ke itobaletse ka laboraro o tsetsa o dimpea kaka e le go le wena ka sa ntho tsena tse ntse re bua ka tsona mo okay e le go motho mo wena doctor na le pride ka bo ba ne ba nna le khale ka bo motho mo wena wa rwa kana di kamano tsa batho doctor ke re bua ka wena jwang okay no re bua ka nna now I'm not going to be afraid to bua ka nna na tso mo tsa thaba re bua ka nna nna taba e neng ke sena yona kgetlha pele e ne le mamello le o tolerate ne tsena mamelo tsena tsa gone o ke sena tolerance go ne tsa mamelle na batho ne ke tswa go wena hona jwale go ne tsa batho sebetsana le wena now nteno ke be ke ka lockdown be ke hlola ntate modimo ba mpontsha gore ke bofoko di baka ene ke yona ntho e tlonketsa gore ke se ke ka nyala then ya ba ke a tšhentšha ke a sokolwa ka nnete ka be ke ka ba ka nyala kgetla la bobedi wa bona nda lenyalo la ka le nkile selemo fela ka mora divorce jwale ke bona ka ke gotletse back to ntwenyane ile ya sa tolerate ya o se not mala gore ke motho ya ka buang le wena mara ke ka bona o yetsa ntho ya mamello ke bona ka ra tsana mamello ga o le biggest enemy ya kana a tsana mamello gore ha ke ka bua le wena ka ba mohlomong ka bua le wena and then ka bona sa mamello se bila ke tswa wena wa bona ke a tsena ke sokole that is why o ya Valentine o le senyele why you watching ke botsa ke sa bana doctor ke re le ba ka ke lona jalo why you tshwantse e hlalosa why we hlalosa le nna ke tso Doctor, are you singing and singing about singing or sharp? O sai mamela ka bo bana ba hlalana a re ya Valentine. Re ba tsere ha o Valentine e lo wa hlala. Ka mo Valentine go na tla hlasa a funa ke nna re thata ka be o ye mo ba tlo doctor ka bo e tse ba tsa go di etsa di ya kana. No it's not about tsa di kamano e a di soka di loka ka nnete don't I'm not proud I'm not saying nnete bile nna ntse ke batla commitment sing ka pa o sing le fela wa ha o sing wa buise ka bo o sing le bojwa ke a buise jwa go ga ke go na le go motho ibe o thekeng fela wa buise ka pa
o single kapo o single fela single ha be wa mputu what's o tla be single fela e be ha wa le tsa thola go ntsana le motho nyana ona le ena ke fela o single go ga go okay what's single na ke ka run to understanding o bona is nang ha ka botsana di ka botsa batho fela ha se di ka bona ka yeah see I ke kholo le a ke proud ke bise nka paka tshwana o bona a ke proud a se ntwe ka re nka ngolla ka yona ka ba ka bua ka yona hore a tshi yena yona ka nnete ke yona no ke ka run to jona is nang butsitso is nang direction go thusa on the love doctor o ka nthusa jwana ke go thusa doctor ke tlo bona na ke tsa jwang ha re kwala maiki mo o tlo thusa jwana ke tlo thusa doctor o ka botsa batho ba ne ba mamela the love boot ba tla tseba hore mona he o kopane le the love doctor o tshika ba batho ba mona ntse le single doctor o tlo mpha ke ba botsa potse wena a o so ka o tlo thusa nna kana wena a re ka wena la ngaka ha ipe ha ke so bona na tlo botsa ni fela he ke ke tla so ngaka ha ipe le doctor nna ke tlo phekula wena okay, we're not singing. Five. Is wrong. Hey, 18. My lady, go follow my lady. Go go shall say. Go in Chaka, my lady, itching. Go in. Why, go in pay. I want a high now. I hope you understand. Mommy gets up all. Mommy, you know what? Mommy gets my mind. Uncle, I had like a go and track a Wabana. I need to go in like a high people. And trouble. But I will let you go to the doctor. I need to eat. I had to took another Valentine in good hand. Can it? Oh, I can get a bit a lot of it. But it put away an affair. I can't about the Ginanga. Oh, I go to one on. Which one I can to the doctor or Cassidy? Anyway, someone that we can twist our kids in Chatabona, Nagui since the Liga to one to something. Somebody knows to get a bona and get a drunk. Okay. Oh, we didn't wait on the way and hang at and they go figure that is. Yeah, who's another more come to be given a kid a drunk? You can go for the news like how you are. No, but none take but out of Dilana like your name. Yeah, who again? It's like what Dilana Luna Capilla Feravan one it. Dintana if Rikiradi, Radilana Litzon. I give out to Bamak. Return to Lancer listening and return to really miserable and very lonely. Very lonely. Because Mammy do not about lonely. Re lonely, Mamma, could I don't want to lie. Re lonely. And Mamma, what were loneliness you crack him? It was about one about Lerato. If fully Motara, bad to Melan Lerato, Mamma, belong to Tabu Fila, especially when you believe a Lerato. Mamma, how do Lerato? How sick are Lerato? Belong to Tabu Fila. Go bongo to Mamma to Tabu Fila, don't want to lie. Unless would read the learner later on into the Basa taking some more mammy. We go on Joaquin later, Laucam later, or no journey, Laucam later, WhatsApp, Capom later, Mulita, or take you a loser anything to look echo, or take you a loser, who take a mammy, how 2 years or remember to Yanaka. It be how to affect account your banking, how to affect a book about who echo yet, because then that's a conference of Bilangaton, Kitonato Totalor, Hadir Rateli, the enemy the personal enemy, Hadir Rateli boat, and mammy. Oh, wait, I, Maleta, oh, oh, two son, nang thing but what you fool, Lano Hako Sama Elu, sugar of a two son. Are you full of like? Oh, Sana. Oh, shall I learn how to Sana? I could have sent me a this is come to Tulim Fella, Nike, but to be now. Happen like a good funny. Just remember, let's go and I hate it. Sonny Mark,
Mata. Tshone molaetsa ona o kene hona jwale ha ke keta go botsa doctor bona o singele kapa wa busena jwale ibile ke bontsha ba bigo bona nna tlo bona molaetsa kuna ka mo ibile ke bontsha nna hantle ke singele fela bo tjena ba bona o bona ntho ka re mo ke kwa tso jwale molaetsa ko o hlalosa motho thusana ntle batswadi le pula no ha ke o tsamaya e le nngwe ko ikakho okay A re motho. ke le maikwa ha o hlone o hloka partner Okay. o le bila le motho hantate Bona se no bua nnete. o hloka matsoa fela bothata ba hao doctor ke bofeng why o listening na go boima go ya bathong ba bomme ka bo etsana a ke dime o bona na bothata ba doctor ke bofeng a o she doctor a go tshopela bua le ntse Okay. Ka pelenyana. Ke na le virgin. Hona jwala ke wa mpona ke etsang ke phela bo jona. Ke moruti ape ke na le this personality ya ka ya dynamics. Number 2, ke na le virgin ya hore ka tsatsi le ke batla dilana le manyalo le di relationship. So partner re ke batla ke partner that can fit bophelo baka e ka fita nna le bophelo baka hona le seo o leng sona o drama queen ntle le drama queen hona le seo batla go ba sona kapa se ntse mo le processing ya go ba sona. When you choose a partner, you don't choose a partner e fitang wena mare sa tlo fita ntho batla go ba yona. bona go bua ntse o supe ka go tla gore ke a fita je I puelle straight o saka tsona tsi a bua straight o saka o hlone but ntle le hore o hlone ho na le ntho ba tla mo ba yona. Now when you choose a partner, you need to choose a partner e tlo fitang hlone le seo hlone a tlo bang sona kapa seo hlone a batlang ba sona kapa seo o rata mohlala wa hao doctor mme ke o rata mohlala o rata mo mohlala wa hao jale na ba bona se fitile ke na bua di mare ke utlwisa ngwana sa le moshala to ke bona ka re sekoloile jalo so testa ka so practice ka fela he fe ni wa ntshepa ke o ke go thusa doctor oh yes ke tlo mmata dinotsu a tsebotse ba gore na o fere ya jwang haebe ke o bona bothata ke tlametsa le voice note a nna shebe ona o etsa jwang nako fela ka mpontsha na o shebile kae le nna ke mothuso o sheba ga doctor eno ke tle ibile ke tla etsa dipatlisiso tse kenyelletseng go bona motho eno a hlile e tla ke le bona na le etsa jwang ke le bile doctor ke bona be ke netla ta ke gatsini ya ka guys Guys, thank you so much. Thank you guys. I see.